uyu munsi tariki 20 y'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025 inyeshamba za Mai Mai hamwe n'abasirikare ba leta ya Congo FARDC bateye akarere ka Gahwera, Kivumu, Irumba ndetse na Gakenke. Isaha za mu gitondo izi nyeshamba za Mai Mai hamwe na leta ya Congo bakaba baganisha gusenya akarere ka Minembwe. Mufashe Santos akaba ari umuyobozi w'ishirahamwe y'abaturage, akaba yasabye leta ya Congo kurinda abantu ndetse n'ibintu byabo. Ibi bitero akaba bishinja nanone leta ya Congo ko ariyo ibiri inyuma. Ibi bitero bikaba byaje nyuma y'intambara zabaye nanone mu karere ka Mikenke muri secteur y'Itombwe, territoire ya Mwenga, Kivu y'Amajepfo, aho inyeshamba za Mai Mai hamwe n'abasirikare ba leta ya Congo bateye baturutse Gipupu na Bijombo baza gutera akarere ka Mikenke. Intambara zikaba zarakomeje no ku munsi w'ejo hashize na gatatu tariki 19 kwezi kwa gatatu. Santos yavuze bikurikira: none ibi bitero niki mubivugaho? Ikibazo nuko gusaba tubesha ngo bari muri za CCRC nibagira icyo babikoraho, turabikondana dukondana ko twagambaniwe na leta n'inadutera abaturage. Leta ni inyeshamba za Mai Mai ziri kumwe na leta, murabona zituruka Mai Mai kibaho zose zarahuye ni guverinoma, nibo bayisapotinga n'abazarendo babo. Icyumba cyo gutandukanya Mai Mai na leta nta kibaho muri Congo. Hari ibimenyetso bigaragaza ibiri ku isi yose zarabiyobewe, bazivugira ko abazarendo abakorana na leta. Ibitero mubona ndakumva ibitero bituruka he? Mubona bituruka he? Ni za Rurenge se? Ni iriya kwa Murima? Ni Fizi? Ibitero bituruka kwa Murima, bituruka mu Rugezi, bituruka i Rurenge, bituruka hose mu Gipupu, mu Gashasha. Uri kumva Gahwera uko bimeze, ari cyo muba muyoboye abanyamakuru, kubera iki mushaka gusa kutubwira kandi namwe twese dusanga igihugu. Bwana Perezida, turumva ko hariho n'abasirikare Burundi bivanze na FARDC na FDLR n'inyeshamba za Mai Mai mu gusenya akarere ka Minembwe bagwanya abaturage. Ibyo bintu nibyo FDLR urambaza ngo nizo nduzi ko FDLR birurenge muri ayo mashamba yose FDLR ndi yamaze mwiki nta kintu gishasha cya declaration twokora ngo isi twumve ngereka gusa Imana dusenga n'izi intervene zacu. Bazayo za FDLR ziri, bazayo za Dutabara ziri, bazayo mitwe yose yitwaje plus de 100 bose bakora amakoalition contre Munyamurenge gusutuye muri Minembwe niyasenye yavuye za Mibunda n'ahandi hose. Urumva twokora ikindi. None se ngaho Abanyamurenge batakira abantu bagomba kurengerwa. Ngaho batakira abantu bagomba kurengerwa n'isi nk'ikibumba, sinzi impamvu. Ubwo rero afite ubushobozi buhamagara isi bakayibwira kuko twe turi gukorerwa jenoside imaze igihe imyaka 8. Perezida, ni ubuhe butumwa bwa nyuma ushobora gutanga cyangwa se message ibi bibazo bihari? Ibibazo gusa dutanga turatakira isi amahanga, naho Congo yo urumva n'iri kubikora ntacyo twitakira, ariko nayo rimwe na rimwe abantu barayibesha aba extremiste babo ufite abembe n'abapfurero bagize coalition y'imitwe yitwaje indwara kugira ngo barimbure ubwoko. Ubwo rero leta nayo ntaciwe, nayo yose turayitakira.